Mbaramutya omwibara lya mukama wetu Yesu Kristu. Ambangita Pastor Kalgonza Vincent okuruga mu kanisa Mount Zion Church Ministries. Kandi kiro kino nigenda kugaruka mu ekaguzo kino end time prophetic answers. Abantu bengi bekira mbakaguzo kikaguzo kino mukama ahinduka rundi tahinduka. Kiro kino nigenda kuhereza answer. Otukusoma mu kitabu cy'Abahebraniya esuli 13 rukaro 18 Abahebraniya esuli 13 rukaro rwa 8 Biblia negamba ngu Yesu Kristu niwe omu ijo hati nebiro byona ekikumanyisa ingu mukama tahinduka. Haleluya. Mukama asimwe gali mazima ingu ruhanga tahinduka. Veto tukusoma mu kitabu ekyo kubanze sura 22 rukaro 12 kwikaro 14 nitorora ngu mukama obyatumire obyagambira Abrahamu ngugenda okwate Isaac omutwalo mumpongere kandi Abrahamu yekikore yetwara Isaac yamuteka hakyoto hanyuma byali emkiza ati omukono nagenda okucumita kumwita mukama gamba ati lekera mukama asimu ati aho mukama ahinduka nditahinduka ari kingoza kusoboraho yetegereze mukama tahinduka baitu arho omhanda endi nambere mukama agendera omubulyo hanyuma ahinduramu emikoreye. Haleluya. Mukama ahinduramu emikoreye betu no baraba tahinduka betu no baraba mukama ahinduramu emikoreye betu ahinduramu mu mukono ogwobulyo. Haleluya. Mukama tahinduka okurgo mubulyo okugenda hamoso. Mukama asimwe anitorora obutusoma mu kitabu ekya obutusoma mu kitabu ekya Yeremiya esura 7 orukara orwastonemu Biblia negamba ingo ruhanga nagenda kulekera ekiragano ekisiaka hanyuma ekiragano ekisiaka nikiza kuba omu mitima. Haleluya. Mukama asimwe kandi obwiro bwahikire mukama wakabalyo nakora ekyo akaiza hamsalaba hanyuma yabonabona yetfera hanyuma yeteka ikiragano ekyo nobukiraba ngo ikiragano ekeira cyali kiroho betu mukama akahindura mu mikoreye yaleta ikiragano ekisiaka hanyuma byalesera ikiragano ekisiaka obutusoma mu kitabu cy'Abahebraniya arho omanyira arho abantu bengi bekembagamba ngo Sabiiti ngo hati twine kurinda Sabiiti obora batalinde Sabiiti no genda kwerekera no gemgehena betu mukama akahindura mu mikore ya Sabiiti obutusoma mu kitabu cy'Abahebraniya esura 4 orukaro rwa musanzu Biblia netoleka ingu mukama obuyahinduiremu obyamazira kugamba naza kukolekera ekisiaka hati yahindura mu mikore ya Sabiiti yagamba ngo hati Sabiiti neza kuba yekiro kino kiro kino ni kiro kya Sabiiti ekiro kimukiranganiza no mulisa wanyu no mulisa wawe na pastor wawe omukwikira no mubuli kwera mwagamba muti kiro kino tugenda kuramiza mu mukama hati ekyo nikyo kiro ekya Sabiiti ya mukama atireho no kiraba engu mukama atahindule Sabiiti Biblia negamba tukusoma omukitabu ekya Matayo 5 otugenda mu rukara rwa 2 no genda maiso Yesu nagamba ngo ataize okuyahebera betu akaize kubigumya mukama asimu no kirave kiragira kya Sabiiti kiterehirweho betu mukama akahinduramu omumukoreye mukama asimu. Haleluya. Ruhanga tahinduka okurugo mu bulyo mukama asimu betu ahinduramu omumukoreye. Haleluya. Nicyo muntu oyine kwetegereza amazima utagenda okuhabisibwa abantu bengi basibirwe mukama asimu abantu bengi kyamazima engu ruhanga tahinduka betu arho enyikara itu abantu ndosanga tuhindukire. Haleluya. Arakaire kiro kino no saba no gamba mukama ningozo nyambe ongabire enzu mukama asimo betu nyenye kuza kusanga ohinduire mo gamba mukama ningonza ongabire motoka mukama asimo kiro kino ekeno saba mukama ongabire mwana wobwoto betu nyenye kuza kusaba mukama ongabire omwana wobwisiki no sanga ohinduiremo itu abantu nituhinduka no kiraba mukama tahinduka betu itu abantu nituhinduka abo kusanga itu abantu nituhinduka nicyo mukama nahinduramu omitwalizeye.
mukama sima atikiro kino bora bosabira wo bwisiki nyenjo kasaba wo bwojo mukama bora begambye nagenda kumukuhereza umubwira buti na buti hanyuma mukama neza kuhindura munagamba hati nagenda kumukuhereza umubwira buti na buti hati eke tukimanisa ngo mukama ahindukire okuruga mu buryo betu acyali mu buryo okugaruka mu okusaba kwawo niko kubera kuli ekindi cyo kurorani genda kuhereza cyo kuroraho mu bafumbo bakasaba mukama yabole ku bufumbo hanyuma bayikale hamu mu bufumbo obo mukama asimu baitu obwiro bwahikire bali barokole bakajunwa bamalira betu obwiro bwahikire omu halibo umuborokole arugama hanyuma atandika kugenda mu byokoraguza agenda mu bafumu atandika kwimucyo rutaro hali omo owacyayemeriro mu borokole hati aho kansobora na kino ndobora bori ampulirize obora iyo bode renga okurumba omukazi wa ruhanga rundi omusizi wa ruhanga iyo kagwa waruga mu borokole watandika kurumba omusizi wa ruhanga mukama neza kuba kanizaho habo kuba Bible egamba ngo omwisana no mwirima tibirubatera hamwe no kiraba ngo mukama no yabagomeze okubanza mu bufumbo obu beto hanyuma iwo bere kuhinduka omwa halinyo bere kuhinduka na mukama nana ahinduramo omumikoreye mukama asimwe haleluya hat echo kintu kisemeye kwetegereza ngo ruhanga nasa kuhinduramo habo kuba iwe omu hali inywe ahindukire ruhanga nasa kuhinduramo habo kuba esalekire no baza no saba ehindukire no kiraba ngo ruhanga ahinduke cyo kurora ko mu bufumbo tikikomangisa ngo iwe ruhanga ale ruhanga obwinganiza hanyuma takurwa mu buryo omuntu wakuhinduka kurwa mu buryo akagaruka hamoso ogu naza kuba atakurbatana ruhanga hanyuma iyo muntu owali mu buryo oina kwesengereza ogu muntu ogire mu buryo yagenda hamoso ningamba mu bufumbo mu baswerangaini mukama asimwe so ruhanga tahinduka no kiraba kiri engu Bible niko regamba ngo cya mukama ateranize busaho muntu ndomba asakucyakanizamu baitu omu halinyo abere kuhinduka akeyahukanizaho iwe abwenswamuye hanyuma mukama naza kwemera okwikiriza omuragogwe hali omu hali abo omu haliyogo asigaire omukwikira haleluya so oli akabana saba esara nagamba tujoni ngoza omwana wobwojo mukama asimu betu hanyuma iwe abo wagenda mukibi munsi amaka wagarugamo mukama naza kutekaho obulyo okurora hikiriza esara yogo owesemu owacyala mukwikira no kiraba ingu ruhanga tahinduka betu naza kuhinduramo emitwareye habo kuba iwe omu halinyo akahinduka haleluya mukama asimwe kandi nuko Bible negamba etyo mu kitabu ekya Yohana sura 8 rukaro orastona ibiri ingo obutulumanya amazima hanyuma amazima gatufora bobugabe mukama ateze okutusiba omukiragiro beto akaizo kutumanyisa amazima nuko amazima gatusumure gatufole bobugabe omuborokole tikiri kiragiro ngo ompaka ikalo oseverwe aho obwire obukusanga enyikara eremere no sava mukama no gamba mukama eno enyikara yangu manganera mukama nyamba onkore otenoti hanyuma mukama naza kuyamba na kuhinduramu na kuterekerereza omuhando gw'oburyo mukama asimwe na kutemera omuhanda gundi ekyo kuroraho ningo gali mazima mukama tahinduka betu obwene omukono guno gw'oburyo gwine emihanda 1 2 3 4 5 gwine emihanda nyingi arho omuhanda ejo mukama nasakozesa omuhanda gumu hali eje 5 okwikiriza amagenda gomuntu ogo wekera na musaba beitu omukono gw'oburyo ogwo muntu watahindukire hati mukama tahinduka betu ito abantu tuhinduka hanyuma ito abantu tuhinduka omuntu wa muzaitu hanyuma tuletereza mukama okuhinduramu omitwareye wekera na gendera mwebala kumpuliriza Pastor Kyalgoza Vincent okuruga Mount Zion Church Ministries mukama abakole kurungi